U Hagu je Branimir Farkaš. Branimire, oslobađajuća presuda iznenadila pa i mnoge u Srbiji. Kako je objašnjenje presude? Pa da, to je zapravo nevjerojatno objašnjenje, jer je sud utvrdio da su zaista visoke figure iz srpske službe državne sigurnosti osnivali centre za obuku i vršili obuku postrojbi koje su kasnije u Hrvatskoj i BiH, dakle obuku u Hrvatskoj, osnivali su centre u Hrvatskoj i vršili su obuku postrojbe koje su kasnije izvršile najteže zločine, čak su i rukovodili tim operacijama. Radi se o postrojbama, o Arkanovcima, o crvenim beretkama i postrojbama posebne namjene. Znači, utvrđeno je da su oni to radili, ali nije utvrđena namjera kod optuženih da ostvare se ciljevi udruženog zločinačkog poduhvata koji su definirani kao protjerivanje nesrpskog stanovništva, odnosno etničko čišćenje. To je taj novi standard da se mora utvrditi namjera koji je bio u žalbenoj presudi za Momčila Perišića, a međutim taj standard nije primijenjen jučer u presudi Bosanskoj šestorici. Svašta se zaista o haškoj pravdi izreklo u zadnjih 15 godina u Hrvatskoj od strane brojnih stručnjaka i mojih kolega. Mnogi će od njih morati vjerojatno preispitati svoja mišljenja, jer ostaje činjenica da s ovom presudom nitko iz Srbije nije odgovoran za zločine koji su počinjeni u Hrvatskoj i BiH. Podsjetit ću, Milošević je umro, Momčilo Perišić oslobođen je u žalbenoj presudi, a dvojica su danas oslobođena u prvostupanjskoj presudi. U pogledu vukovarskih operacija, vijeće je zaključilo da je Simatović bio prisutan na sastanku koji je prethodio padu Vukovara i na proslavi nakon pada. S obzirom na to da vijeću nije poznat sadržaj sastanka, a imajući u vidu da pripadnici jedinice nisu sudjelovali u tom napadu, većina članova vijeća, uz suprotno mišljenje sutkinje Pikar, prihvaća kao razumno tumačenje da se Simatovićeva namjera svodila na podršku uspješnom vojnom zauzimanju Vukovara. Branimire, haško tužiteljstvo tražilo je doživotni zatvor. Za što ih se točno teretilo? Da, nevjerojatno, doživotnog zatvora do potpunog oslobađanja. Tina, ako se mogu samo sekundu vratiti na obrazloženje suca Orija, ovaj dio o Vukovara, znači da su bili prisutni neposredno prije, neposredno poslije pada, to je ono vrijeme kad se tamo pjevalo Srbija pošalje salate, bit će mesa, klačemo Hrvate, ali da su zapravo htjeli postići legitimni vojni cilj oslobađanja grada. Ali na one detalji kad sudac Ori kaže kako vijeću nisu poznati sadržaj tih sastanaka, očito nisu imali transkripte, pa bih rekao da je Srbija u tom slučaju kao država bolje zaštitila svoj nacionalni interes nego Hrvatska u slučaju Oluje i drugim slučajevima Bosanske šestorice. Ono za što su optuženi, 80 do 100 tisuća Hrvata protjeranih iz okupiranih područja 1991. i 1992. I koji su protjerani zbog napada, ubijanja, korištenja kao ljudskih štitova, zatvaranja, silovanja, premlaćivanja, prisilnog rada i razaranja imovine. To je ono sve što dobro poznamo svi koji smo proživjeli rat u Hrvatskoj. I dakle, radi se o najtežim zločinama i koji su po razmjeru neusporedivi s onim što se moglo čuti u optužbi jučer. Samo podsjetit ću, na primjer, u ovoj optužnici postoji slučaj Hrvatske Dubice kad je odjednom streljano 39 starih ljudi. Kako ne bi bilo zabune u odgovornost dvojice koje su osnivali centre odakle su kretali ovakvi krvavi pohodi, oni su im 1997. podijelili odlikovanja na obljetnici osnivanja tih postrojbi. Razumljivo je da su žrtve bijesne, pa i one iz Bosne koji su došli ovdje danas pratiti presudu u Hag. Očekivali smo naravno osuđujući u presudu, znajući da je državna bezbjednost Srbije bila kreator svih dešavanja na prostoru Bosne i Hercegovine, ali isto tako je na prostoru Republike Hrvatske, ali nažalost evo imaju umjetnika i u Haškom tribunalu koji mogu srušiti činjenične dokaze. Branimire, što sada slijedi? Hoće li se tužiteljstvo žaliti? Pa ja pretpostavljam da će se tužiteljstvo žaliti. Nisam imao prilike razgovarati s nekim iz predstavnika tužiteljstva, ne znam da li je neko od mojih kolega, jer ono što treba naglasiti da kao što je jučer postojalo izdvojeno mišljenje i ovdje postoji izdvojeno mišljenje sutkinje Pikar. To je u svakom slučaju dovoljan razlog da se tužiteljstvo žali, ako ne samo činjenica da je od doživotnog zatvora došlo na trenutno oslobađanje i napuštanje na slobodu, Tina.
Hvala Branimiru, javio se izravno iz Haga. Čuli smo sudac Sori u obrazloženju presude kaže da Simatovićeve postrojbe nisu sudjelovale u napadu na Vukovar te da se njegova namjera svodila na potporu uspješnom vojnom osvajanju Vukovara. Ondje je Marina Gantar. Marina, kako je sve ovo primljeno u Vukovaru? Tuga, šok i nevjerica, ukratko reakcije su Vukovaraca na ovu najnoviju hašku presudu. Vukovarci nam kažu, iako na terenu u ratnoj zoni oni nisu vidjeli Simatovića i Stanišića, oni kažu netko je morao izdavati zapovjedi koje su na terenu itekako izvršavane, a po svojim funkcijama Simatović i Stanišić to su morali činiti. Vukovarski branitelji s kojima smo upravo razgovarali pitaju se tko je onda kriv za žrtvu koja se dogodila u Vukovaru, za sve ono što se dogodilo na Ovčari, za 100 ubijenih, za 1000 koje su prošle logore. Branitelji s kojima smo razgovarali kažu nam da je ovdje za vrijeme ratnih razaranja viđen Arkan, da postoje i snimke, a Arkan je bio podređen upravo navedenom dvojicu. Za Arkana postoje čak i snimka prije napada na samo vukovarsko naselje Lužac u kojemu on planira sa svojim suborcima tu akciju, a u toj akciji on je poslije bio i ranjen. Evo što su nam još rekli vukovarski branitelji. Pa evo ja bih rekao da je ovo još jedan u niza, nažalost, gafova Haškog suda i jednostavno žalosti me činjenica da do dan danas za 5000 ljudi koje je stradalo u gradu Vukovaru nitko do sada nije odgovarao. Najnovija haška presuda je za branitelje Vukovara neprihvatljiva. Opće je poznato da su postrojbe koje su djelovale u Vukovaru, a među kojima je bila i Srpska dobrovoljačka garda s kojim je zapovjedao Arkan, bile direktno podređene navedenom dvojicu i da su iza sebe ostavile krvav trag. Ja ne mogu znati jesu li ta dvojica ljudi krivi ili nisu, ali činjenica da za Vukovar još nije pronađen niti jedan krivac, niti pred hrvatskim pravosuđem, niti pred međunarodnim je zastrašujuća i to je nešto što nas dovodi u jako tešku situaciju i dovodi nas uopće do razmišljanja hoće li ikada pravde biti ili neće. Na ovim prostorima smatrani su glavnim kreatorima i provoditeljima zločinačke politike Slobodana Miloševića. Tko su Simatović i Stanišić? Jovica Stanišić, zapovjednik srbijanske službe sigurnosti, i Franko Simatović, podrijetlom Dubrovčanin, šef jedinice za specijalne operacije, bili su ljudi od povjerenja Slobodana Miloševića koji su izvršavali posebne zadatke. Vodili su tajne operacije pripreme rata u Hrvatskoj, a poslije i u Bosni i Hercegovini. Oni su na ove prostore pokretali razne nemire i ratni kaos i s tim da su ubacivali određene grupe i pojedince kako bi stvarali nemire na ovim prostorima i pojedince pokretali, protežirali da bi oni izvršili zločine kako bi jednostavno zastrašivali ovaj narod svojih prostora. Teretilo ih se da su bili ključne figure u projektu protjerivanja nesrpskog stanovništva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. Osim što su zapovjedali policijskim jedinicama, stvarali su paravojne postrojbe. Arkanovci, crvene beretke, škorpioni, knindže, razne srbijanske milicije poput one Martićeve, samo su neki od srpskih eskadrona smrti koji su počinili strašne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, od Vukovara, Škabrnje, Lovasa, Bijeljine, Zvornika do Srebrenice. Zbog njihova oslobađanja šokiran je i Žarko Korać. Vrlo mi je teško da poverujem da ljudi koji su, da upotrebim izraz engleskog književnika Josefa Conrada, srce tame Miloševićevog režima, znači ljudi koji su organizovali praktično sve što se dešavalo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, znači sve, oni su sada oslobođeni. Stanišić i Simatović uhićeni su 2003. u Beogradu u akciji Sablja nakon ubojstva premijera Zorana Đinđića koje su počinili upravo ljudi kojima su zapovjedali.